Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ngaloko abathi comparing noma ukuqhathanisa lokho abakubiza ama-improper fractions nezinombolo ezixubene. Sizokwazi ukuthi siziqhathanise sibone ukuthi yiphi enkulu, yiphi encane. Phambi kwethu niyabona sinalokhu abakubiza i-mixed number ne-improper fraction yethu. I-mixed number yethu 1/780 no 39, improper fraction yethu u-39/10 wethu. Sizoqhathanisa-ke sizothi u-10 ungena kangaki ku-39, ungena kathathu. Sithi u-10 uma umphinda kawu-3 noma kathathu sizothola u-30 wethu. Sizokwazi ukuthi sisale nge-remainder yethu. I-remainder yethu kuzoba u-9. Nayo impendulo yethu elula esesitholile. Kuyafana nokuthi sithena u-30 over 10, sathi u-9/10 wethu. Kahle kahle lapha mazikhanselana kusala loya 3, sisala ngo-3 wethu. Singasho ukuthi mase siyibhala inamba yethu njenge-mixed number noma inamba exubene, u-3 wethu uye omkhulu uma umqhathanisa naloya 1 wethu. Khumbule kuthiwe namhlanje sizofunda ngokuqhathanisa ama-mix or inamba ezixubene noma inamba ezingafani. So masibhekile laphayana kahle kahle sizobheka nje leza namba ezinkulu u-1 no-3. Sizothola ukuthi u-39/10 wethu u-1/7 wethu kahle kahle mncane uma umqhathanisa no-39/10 wethu kuma-fractions wethu esifunda ngawo namhlanje. Sizodlulela kwenye, sino-4/780 sibe no-49/9 wethu. Le nombolo ka-49/9 wethu sizoyishintsha siyenze lento abayibiza i-mixed number noma inamba exubene. Sizothi u-9 ungena kangaki u-49 ungena kawu-5. Sithi u-5 simtimes ngo-9 sithola u-45, sisalelwa u-4 wethu. Masiqhathanisa-ke ama-mixed number wethu noma inamba zethu ezixubene sithola ukuthi u-4 loyana owokuqala, i-fraction yethu yokuqala incane ukudlula u-49/9 wethu. Sizothi 2, lena i-fraction yethu ka-2/1, 2 no-11/10. Sizothi u-10 ungena kangaki ku-11 ungena kayi-1. Sithi 1 times 10 sithola u-1. I-fraction yethu laphayana izoba u-1/110. Masiqhathanisa-ke sesizibheka zombili kuthi u-2 no-1 yiphi inombolo enkulu. Seyiyashintsha-ke uphawu lwethu lola esilusebenzisayo luka-greater than no-lesser than. Sithola ukuthi u-2/1, 2 umkhulu ukudlula u-11/10 wethu. Sobheka kunye sothi 5 lenye fraction ka-5/49 no-40/7. Esizokwenza sizoshintsha u-40/7 simenze i-mixed number. Njengoba sithe u-7 ungena kawu-5, sithi 5 times 7 sithola u-5/7 wethu. 5 loya wethu ku-numerator uyi-remainder yethu. Maningathi-ke niyaqhathanisa noma kahle kahle niyabheka phambi kwethu sithola ukuthi sithi u-35 plus 5/7 kufana nokuthi u-35 inamba enkulu makodwa engadluli ngale ka-40. Kufana nokuthi i-35/7 plus 5. Uma u-7 ungena kawu-5, u-35 loya 5 esimbonile lapho omkhulu bese u-5 loya osele over 7 wethu eceleni. Nako sikubona manje ukuthi ama-mixed number wethu noma inombolo zethu singathi ama-whole number, inamba eyiphelele zethu abo-5, abawu-2 lapha abakhulu. Maqeda kena sithole nama-fractions wethu laphaya. Kodwa ekuzomele sikwenze ukuze sikwazi ukuthola ukuthi yiphi inombolo enkulu, kuzomele sishintshe
ama-fractions wethu ka-4 over 9 no-5 over 7 wethu. Esizokwenza ukuthi sithole ama-denominator alinganayo ukuze sizokwazi ukushintsha ama-numerator wethu. Esikuthola ukuthi sizokwenza lokhu abakubiza the least common multiple, kusho ukuthi uma siphinda ama-denominator wethu aze alingane ngenombolo efanayo. U9 wethu simphinde ngo7 sathola u63 wethu, saphinda u4 ngo7 sathola u28. Nangapha sizothi u7 uma simphinda ngawu9 sizophinda futhi ne-numerator yethu kawu9 ewu5 sithola u45 wethu. Now ama-fractions wethu esiwatholile, makungathi uyabheka uyaqhathanisa, uzothola ukuthi u29 over 63 umncane kuno-14 5 over 63 wethu ngaphambi kwethu. Kahle kahle ke from okusuka ekuqaleni u5 over u5 over 49 wethu umncane uma umqhathanisa no5 over 57. Singathi u4 over 9 wethu simqhathanise no4 over 7 wethu, ama-numerator wethu ayafana phambi kwethu, ama-denominator wethu ngiyabona awafani. Mawuqhathanisa ngokwezibalo uzothola ukuthi kahle kahle u4 over 9 wethu mncane kuno4 over 7 wethu, kufana no5 over kufana no4 over 7 wethu mncane kuno5 over 7 wethu.